Za crno-bele su na susretu protiv Hajduka nastupili Božović, Rukavina, Rnić, Sikimić, Morira, Tošić, Lazivski, Dijara, Mitrović, Maletić i Jovetić. Na klupi su bili Radosavljević, Veselinović, Lazitić, Đorđe Lazić, Mihajlov, Knežević i Četković. Šansu su u drugom poluvremenu dobili Lazetić, Lazić i Četković. Na suprotnoj strani Hajduk bez trenera i pomoćnog trenera. U početnih 11 Đuričić, Stanić, Habenšus, Kozoš, Ćirka, Perić, Radivojević, Bogić, Komazec, Ljubomir Fejs i Šodić. Ovo je već pomenuta prilika kada je Zoran Tošić iskoristio grešku odbrane Hajduka, ušao u 16-terac, na kraju šutirao, ali dosta sreće za goste iz Kule. Lopta je pogodila stativu. Što se rezervnih fudbalera Hajduka tiče, na klupi su bili Andrijašević, Pavićević, Darko Fejsa, Bulatović, Vasiljević, Lalević i Jovanović. Darko Fejsa, Bulatović i Jovanović ušli su u drugom poluvremenu. Glavni arbitar na utakmici bio je Boško Jovanović, pomagali su mu Ivan Vrkić i Milan Minić. Rezervni sudija Milan Karadžić, a delegat Fudbalskog saveza Srbije na utakmici Partizan Hajduk bio je Blagoje Milošević. Vreme nije bilo idealno za igru, pre svega zbog hladnoće i nakvašenog terena, zbog kiše koja je padala cijelu noć. Ovo je 4. minut susreta, loptu je na desnoj strani dobio Maletić, zatim povratna za Rukavinu koji centrira, a Kozoš izbacuje u prvi korner za Partizan. Portugalac Morira odlično je prošao u 6. minutu, odigrao za Jovetića na levoj strani, tačnije napadač Partizana nekako je uspeo da stigne do ove lopte, da i on prođe pored odbrane Hajduka, ali mu je na kraju lopta ipak pobegla. U 20. minutu na sredini terena greše Mitrović i Jovetić, a u posljednjem trenutku Rnić interveniše ispred Perića. Bio je to period igre kada je Partizan imao više loptu u svom posjedu, a bolje prilike stvarao Hajduk. U 27. minutu Perić je prilično lako prošao pored odbrane Partizana, pored njega je bio Nemanja Rnić, pomogao je i Božović, na kraju se lopta od Milana Perića odbila van igrališta. Ostalo je 0:0 u Humskoj. Tek u 29. minutu fudbaleri Partizana su ponovo uputili udarac ka golu Hajduka. Jovetić pa Dijara se nekako izborio za ovu loptu, došao do 16-terca. Ona se odbila do Darka Maletića koji je šutirao, dosta nezgodna lopta za golmana Đuričića koji je morao da izbaci u korner. Nešto kasnije pokušao je i Jovetić sa nekih 17-18 metara. Pet minuta kasnije još jednom iz daljine šutira Stevan Jovetić, a Đuričić je prvi put nesiguran. Goran Habenšus prvi je dobio žuti karton u 39. minutu zbog jednog pre svega oštrog i nesmotrenog starta nad Jovetićem. Obratite pažnju kako su reagovali fudbaleri Hajduka. Na svu sreću sve se dobro završilo bez težih povreda. Jovetić se veoma brzo vratio na teren, a slobodno udarac izveo je Zoran Tošić, lopta je završila pored stative. Minut kasnije velika gužva u 16-tercu Hajduka. Jovetić se borio za loptu, ona je došla do Zorana Tošića, ali ovaj udarac završio visoko preko prečke. Posebno je Partizan u prvom poluvremenu bio opasan u samom finišu. Prvo je Jovetić prošao po levoj strani, šutirao, ali pored gola. Velika prilika za Partizan u tom jedinom minutu sudijske nadoknade u prvom poluvremenu. Jovetić se izborio za loptu, zatim pronašao Moriru na ivici 16-terca koji je veoma lepo prihvatio loptu na grudi, potom šutirao, pogodio prečku, a Kozoš izbio u korner. A posle kornera priliku, i to posljednju u prvom poluvremenu, propušta Sikimić. Ostalo je dakle nakon prvih 45 minuta duela 9. kola Meridijana Superlige u Humskoj bez publike, Partizan Hajduk 0:0. U drugom poluvremenu nije bilo toliko prilika, ali su zato viđena sva tri gola. Ovo je detalj iz 50. minuta kada je Morira
uputio jednu odličnu loptu prema Diari koji je oboren sa leđa, na njega je nepropisno startovao Nebojša Šodić koji je zbog ovog starta dobio žuti karton. Slobodan udarac za Partizan, 50. minut susreta. Loptu je namestio najmlađi u ekipi Partizana, ali zato najbolji strelac Meridijana Superlige. Stevan Jovetić posle ovog udarca ima učinak od 7 golova. Velika greška Anđelka Đuričića, Partizan od 50. minuta protiv Kulskog Hajduka na svom stadionu vodi sa 1:0. Trener Đukić na poluvremenu je izvršio jednu izmenu. Umjesto Darka Maletića, koji je posle dužeg vremena započeo jedan susret, ušao je Đorđe Lazić. Inače u ekipi Partizana zbog kartona nije bio Žuka, zbog povrede Stjepanovića također nije bilo ni nedovoljno oporavljenog Ivana Obradovića. Ovo je pokušaj Mitrovića iz 52. minuta, ostalo je 1:0 za Partizan. Jovetić je u 59. minutu poslao jednu loptu prema Laziću, pogrešio je Ćirka, Lazić je oklevao, u nastavku akcije pao je Jovetić, ali nije bilo penala. Zoran Tošić izveo korner u 63. minutu. Nije uspio da Rnić zahvati loptu, ona je došla do Jovetića, Đuričić prvi put odbranio, a potom udarac levom nogom Đorđa Lazića, precizan 2:0 za Partizan, 63. minut. Često Morira pokušava ovakvim loptama da pronađe najisturenije fudbalere Partizana, ovaj put Jovetić nije stigao. Odlična lopta Mitrovića prema Diari koji nije bio sebičan u ovoj situaciji, pokušao je da pronađe Jovetića, ispred njega postavio se Ćirka. Četković je pokušao da centrira na pravom mestu, bio je Ćirka, odbijena lopta do Lazerskog, zatim kombinacija Četkovića i Lazerskog i prekršaj na samoj ivici 16-terca. Potom i posljednja promjena u ekipi Partizana, Žarko Lazetić je igrao u napadu umjesto Diare. Lazetić se prvi put u ozbiljnoj situaciji da postigne pogodak našao u 84. minutu. Dobio jednu loptu na desnoj strani, šutirao po zemlji, Đuričić bez problema zaustavio ovaj njegov šut. 2 gola sa ove utakmice ući će u konkurenciju za pogodak kola. Prvi smo vidjeli Đorđe Lazić kada je doveo Partizan do prednosti od 2:0, a ovo je detalj iz 85. minuta. Gužva u 16-tercu Partizana, a Habenšus sa ivice 16-terca pogađa same rašlje. Partizan Hajduk 2:1 do kraja utakmice, ostalo je još 5 minuta. Jednu u 16-tercu Hajduka i jednu u kaznenom prostoru Partizana. 89. minut, Lazetić je dobio loptu, zatim uputio centaršut prema Četkoviću koji slabo šutira. I ko zna kako bi se ova utakmica završila da je Radoš Bulatović u 90. minutu pustio loptu u kozošu umjesto što je pokušao glavom. Ostalo je dakle u Humskoj bez prisustva publike. U utakmici 9. kola Meridijana Superlige Partizan Hajduk 2:1.